Neka oni koji znaju poduče one koji ne znaju. Nasrudin hođa sjede u čurs da bi održao vaz i upita: Vjernici, znate li šta ću vam reći? A džematlije odgovoriše: ne znamo. Hođa siđe sa čursa i reče: Šta da vam pričam kad ne znate? I tako izađe iz džamije. Naredni put kad je sjeo u čurs i upitao isto, džematlije mu odgovoriše: znamo. A hođa reče: Pa kad već znate, onda nema potrebe da bilo šta pričam. Te opet ode, a džematlije u čudu ostadoše pa odlučiše da, ako se hođa još jednom javi iz čursa i upita da li znaju o čemu će vaziti, odgovore da neki znaju, a neki ne znaju. I tako hođa i sljedeći put sjede u čurs i postavi isto pitanje, a džematlije odgovoriše: neko od nas zna, a neko ne zna. Dobivši takav odgovor, hođa se ne dade pomesti, te reče: Lijepo, neka onda oni koji znaju poduče one koji ne znaju.